Poštovani pratioci, dobrodošli u treću epizodu podcasta Bez rukavica. Radio televizija Republike Srpske je javni servis. Radio televizija Republike Srpske osnovala je Narodna skupština i kao takav jedan je od stubova našeg društva. Mnogi u javnosti ipak je prozivaju da se radi o režimskom mediju. Moj i vaš gost večeras je, ja ću slobodno reći, prototip pravog Banja Lučana, frajera sa Mejdana, magistar komunikologije, predsjednik Nezavisnog sindikata Radio televizije Republike Srpske, novinar i poznato medijsko lice. Moj i vaš gost je Danijel Dakić. Daka, dobrodošao. Hvala mnogo na pozivu, bolje vas našao i evo, hvala ti za priliku da pričamo o nekim stvarima. Svakako, meni je drago što, evo, ja sam često bio tvoj gost i ti si imao priliku da postavljaš pitanja, ali ipak večeras smo malo zamijenili uloge i večeras ću ja pokušati da postavim nekoliko pitanja koje sigurno sam da će interesovati naše pratioce. Ti si izuzetno popularan čovjek, poznata javna medijska ličnost, čovjek koji na neki način i zaštitni znak Radio televizije Republike Srpske. Voditelj si bio jutarnjeg programa mnogih humanitarnih organizacija. Evo, prije svega i generalni si sekretar udruženja Super Brke, o čemu ćemo posebno razgovarati večeras u podcastu. Ali da negdje krenemo sa tom nekom temom, jer ipak se Radio televizija Republike Srpske stalno nalazi pod nekom vatrom. Radio televizija Republike Srpske je javni servis Republike Srpske. Zašto ga dio javnosti stalno svodi na neku etiketu? Pa, mislim da je to jedna pojava koja nije samo tipična za javni servis Republike Srpske. Mi vidimo takvu situaciju i u Srbiji, vidimo takvu situaciju, gledali smo godinama i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Federaciji BiH, i čak i u nekim velikim zemljama gdje su neke velike kuće. Pa i BBC je bio na udaru i uvijek je negdje u nekim tim. Mislim da je to rezultat jedne političke komunikacije koja u posljednje vrijeme ne štedi nikog. Nekad smo, ja sam puno sretao baš u mom nasilju ili u mojoj Banja Luci ljude koji su bili onako i dobro obrazovani i intelektualno se uvijek pokušavali nadograditi, dobro svjesni situacije oko sebe, ali su nekada govorili, znaš kako, nisam baš ni fan ni ovih ni onih, pa sad nek tu političku priču vode oni koji hoće, ja i onako imam neki svoj život, svoj mikrosvijet, zanimaju me moje neke stvari i u to ne može niko da se upetlja. Mislim da mi posljednjih 10 godina u regionu doživljavamo tu katarzu da je politika ušla u sve pore života i da je prosto jako teško izbjeći, a tu su na udaru posebno mediji, posebno javni servis. Mi smo imali stvarno i performanse određenih političara ispred RTV doma, i prokazivanje javna, i napadanje kolega novinara prilikom snimanja, i etiketiranja, i psovke, i jako ružne stvari kojima mislim da nije mjesto prosto u ovom kontekstu, ali to postaje normalno. To je pokazatelj da je u našem društvu sad sve postalo normalno. Jesmo li mi demokratski sad više slobodni pa poštujemo da svako može da radi šta hoće, da priča šta hoće, da se ponaša kako hoće, ili smo popustili u nekim aršinima koji nas su ipak trebali negdje držati u nekom civilizacijskom okviru. Ali evo, bez obzira na sve njihove prozivke, oni stalno teže da budu gosti na javnom servisu. Pa to jeste, moć medija i dalje jaka i neupitno ima veliki uticaj. Mislim, uticaj sam po sebi nemjerljiva je kategorija i u onom nekom naučnom smislu, ako ćemo baš govoriti o tom, ali koriste se svi mogući alati, a sigurno da televizija i dalje kao medij ima određenu težinu, javni servis svakako bi morao i trebao imati i mislim da ima. Ono što negdje moram se ograditi u samom startu priče je da smo mi u sindikatu, jedna od prvih naših odluka je bila da ne smijemo sebi dozvoliti bilo kakvu politizaciju, što vidimo da se dešava mnogim organizacijama, pogotovo sindikalnim, a s druge strane donijeli smo i odluku da ne bavimo se ni uređivačkom politikom dok ne budemo u prilici da provodimo ili sprovodimo tu uređivačku politiku. Tako da, prosto kad o tim stvarima govorimo, ja mislim da imaju oni koji su odgovorni, koji rade taj posao, nose na svojim leđima, radi ga kako rade
jednog dana kao i svima nama i to će doći na neku evaluaciju i na neki pregled i na nešto šta ste radili i kako ste radili. Tako bi trebalo biti. Negdje, rekli smo, radio televizija Republike Srpske je javni servis osnovan od strane Narodne skupštine Republike Srpske i kao takva sasvim sigurno je jedan od stubova društva u Republike Srpskoj. Kada ga pojedinci prozivaju da se radi o režimskom mediju, koga zapravo ti ljudi prozivaju? Narodnu skupštinu, RTV, Dom, uređivačku politiku, po tvom mišljenju? Pa ja mislim da se tu gubi iz konteksta značaj i smisao i svrha javnog servisa. RTS nije samo televizija. A to ljudi negdje gube iz nekog vidokruga. Ili ne žele ili nisu u stanju da posmatraju neku širu sliku. Ja bi samo mogu sad redom da navodim 1000 primjera, ali navešću nekoliko, dozvolit ćeš mi to. Ajde idemo prvo sa pričom očuvanja tradicije, istorijata, dokumentarnih filmova, odbrambeno-oslobodilačkom ratu. To RTS radi. I dan danas. I radio od prvog dana. I na veoma visokom nivou. Naši su dokumentarni filmovi od mojih kolega i išli, odnosno bili predstavljeni na mnogim festivalima. I mnogi od tvojih kolega su dali život za Republiku. I to je tačno. Ajde taj segment. Ajde sad vidimo i ovu neku vjersku priču, religioznu. Danas je nešto moderno biti religiozan, biti neki veliki vjernik, a čini mi se da mi gubimo tu suštinu. Mala digresija. Ja ću kafu sa sojinim mlijekom jer postim. Mislim, to je meni potpuno nešto pravio neki oksimoron u pravoj svojoj definiciji. Ali i to kad gledamo, mi smo u našem programu zastupamo i takve emisije. Obišli smo sve manastire, druge bogomolje, svih religija u BiH. Prosto takav prostor za takav program postoji na RTS-u. Aj sad da se okrenemo i na neke sportske priče. Druga liga Republike Srpske. Ja bih volio da je praćena i da je interes javnosti na visokom nivou oko toga. Ali nije. Ali mi kao javni servis smo dužni da izvještavamo i sa takvih događaja. Znači, javni servis ima svoj smisao koji je daleko sežniji od samog tog jednog dijela koji se zove informativni program RTS-a, koji je zapravo najčešće na udaru. A i tu moram da negdje stanem iza kolega pa da kažem da mi je potpuno nevjerovatno da neko misli da bi javni servis ili bilo koje zemlje trebao više prostora da ustupa možda političarima koji su opozicioni nego oni koji su na poziciji, odnosno oni koji su na funkcijama. A potpuno je prirodno da ćemo mi pratiti šta radi predsjednik Republike, predsjednik vlade, predsjednik Narodne skupštine. To su potpuno prirodne stvari. Sad što bi neko volio da to bude ovako ili onako, to je stvar uređivačke politike. I kažem, kad budete u prilici da uređujete, onda pokažete kako ćete vi to raditi. Sada kad posmatramo po tebi, da li je apsolutno ta neka kritika koja stalno dolazi od strane, ajde kažem manje više pojedinaca, kritika institucije ili kritika sadržaja? Pa ja mislim da nije to, mislim da možemo reći donekle sadržaja, ali ni to nije negdje smisleno. Mi smo imali, ja sam kao... Ili to njima uopšte postala neka fraza? Pa prije bih rekao da je to sad nešto što je onako prošlo u javnosti i sad se to uhvatilo, da, i sad se to rado koristi u svim situacijama i kad treba i kad ne treba, mada mislim da nikad ne bi trebalo, ali ajde, neko možda može da nađe i opravdanje za tako nešto. Ali ovo sam htio reći. Dok sam bio na poziciji glavnog urednika redakcije jutarnjeg programa, mi smo u više navrata imali i pozivali i pozicione i opozicione političare. I imali smo, evo, poslanik Bodiroga nam je dolazio često i imali smo stvarno jednu fer i korektnu atmosferu. Međutim, ja mislim da kod nas nedostaje tog političkog dijaloga. Te su emisije se često pretvarale u raspravu nekih gostiju u toj emisiji koji su potpuno preskakali voditelja emisije. To znam da je bila kolegica Milica koja mi je poslije rekla, ovo je strašno, mislim, ne znam kako se ponašaju ljudi. Valjda bi je potpuno pristojno da vodimo dijalog. Ja sam tu neko ko je domaćin, oni su moji gosti. I oni počnu između sebe nešto da... I to negdje nama pokazuje da mi i dalje nam fali ta kultura dijaloga, koja, nažalost, se najviše očekuje upravo od funkcionera, političara, budućih funkcionera. Uopšte ne ulazimo u to, ali dijalog mora postojati. Ali ajde malu digresiju da napravimo. Ipak si novinar s dugogodišnjim iskustvom. Kada porediš
današnje poslanike i poslanike pre 20 godina. Pa to, mislim da se uočljiva je ogromna razlika. Pa jeste, sad se taj... Izgubio se taj stari kov. Pa jeste, ljudi koji su stasali u bivšoj toj našoj Jugoslaviji. A to je dobar pokazatelj, ja mislim, i neke one moralne strane društva. To je uvijek dobar indikator. Mi recimo na RTS-u volimo da kažemo kakva je situacija kod nas u preduzeću, to je negdje slika dešavanja u čitavom društvu. I to kolege starije znali su više puta ponavljati. Nisam ja to baš najbolje razumio u početku, ali evo, kako i ja starim, tako neke stvari postaju jasnije i očiglednije. Mislim da smo tad i dosta se marilo za tom komunikacijom, da ona bude i formalna, i odmjerena, i negdje bez nekih tenzija. Danas niko ne umije svoj stav iznijeti ukoliko to nije nešto agresivno, ukoliko to nije nešto prenaglašeno, nešto intenzitet neki. I drugo, debelo smo zašli, ne samo mi, ja usuđujem se reći, dobar dio planete u senzacionalizam. Ja ne mogu da izazovem, Bože, kod tebe sad senzaciju, ako sam potpuno miran i opušten, pa da ne znam što da ti kažem. Ili, još bolje, daleko ću veću senzaciju izazvati ako sad ja i gestikulišem, i ako galamim, i ako sam arogantan, i ako sam bezobrazan, i ako imam taj govor tijela koji će kod tebe stvoriti jednu sliku. Što je dobro za klikove, za gledanost. Normalno, pa normalno. A sad ovako, da malo uđemo u neke naše sindikalne teme, jer ipak obojice smo sindikalci. Ne znam da li je to dobro ili nije što jesmo. Siguran sam da je dobro, znam da mnogima ne odgovaramo, ni ja, ni ti, ali kako god da jeste. Tu smo, da. Radio televizija Republike Srpske je ipak medij u Republici Srpskoj koja ima jedini medij koji ima ozbiljno organizovan sindikat. Po tebi, da li je to slučajnost ili paradoks? Ma nije slučajnost. Prosto, mi smo imali, godinama i mi imamo, naš sindikat postoji dugi niz godina. Međutim, evo, unazad 2 smo postali negdje poznati i vidljivi u javnosti. A to je odluka jedne grupe ljudi, među kojima sam i ja, da kroz to sindikalno djelovanje pokušavamo da skrenemo pažnju na nas, na naše probleme, na ono s čim se suočavamo svakodnevno i zapravo da tražimo načine kako da popravimo sve te stvari. Nije slučajno, ovaj sadašnji saziv, moje kolege iz upravnog odbora i nadzornog i svi delegati poprilično su ozbiljno shvatili svoju poziciju. Nekad je to bilo... To je neka organizacija koja će ti kao pomoći ako ti se nešto ne da Bože desi. Ne znam, dijelit će se polutke. Kupovat će se zimnica. Nešto će se raditi u tom smislu. Međutim, mi smo odlučili da vratimo sindikat u one svoje prvobitne okvire i da napravimo sad jedan novi fundament, jedan temelj jednog potpuno zakonski dopuštenog sindikalnog djelovanja. I da sindikat zapravo bude radnička organizacija. I da sindikat, tako je, bude radnička organizacija koja će prvenstveno imati baš to za cilj. Da predlaže, učestvuje u određenim rješenjima kako bi prvenstveno nama, radnicima RTRS-a, bilo omogućeno sve ono što je negdje i zagarantovano i ljudskim pravima. Ali evo, već smo pričali o tome, mnogi vas zovu kao režimski ste mediji, ali ste ipak jedini medij koji je sindikalno ozbiljno organizovan. Da. Šta je sa nezavisnim medijima? Gdje je njima sindikat? Kako su njihova prava? Kako su njihove plate? Šta nam to u stvari govori o ostalim medijima? Jeste, imamo tu određenu situaciju. Ja mislim da je to negdje, nije samo problem medija, to je problem također i nekih naših privatnih firmi i javnih preduzeća. Kad sad napravimo to poređenje. Jako malo je sindikalnih organizacija koje funkcionišu i rade u okviru nekih privatnih kompanija. Ima ih, da ne kažem. Ali kad su mediji u pitanju, tu je poprilično i neki strah. Ljudi se boje da ne ostanu bez posla. Ljudi se boje Koga se boje? Pa boje se tog poslodavca koji tu u tom slučaju apsolutno... Znamo li koji je poslodavca? Pa evo, ne znam, ajde da uzmemo bilo koji mediji, pa otprilike zna se koje tu interesne grupe imaju bar na papiru vlasništvo tih medijskih kuća. Preformulisat ću svoje pitanje. Zašto svi ti silni, nezavisni, istraživački mediji koji sebe tako predstavljaju, zašto oni nemaju sindikat? Šta to govori o njima? Pa ne znam, možda im je dobro.
Možda im je dobro, možda su im svi uslovi ispoštovani, možda su zadovoljni svojom platom, svojim statusom u društvu. Kovertom ili platom? Pa, mislim, to je sad nešto Jer, mislim, ipak vi na radiju, televiziji Republike Srpske ne možete dobiti koverat. Ne možete platu dobiti koverat. Ne. Iako, evo, malo ko zna u javnosti, ali za mene je to poražavajuće da 90% radnika radio televizije Republike Srpske je na minimalcu. To je tačno. Da smo mi sveli krim intelektualne elite koja treba da zastupa javni interes na minimalac. Da, to je tačno. Nisam siguran u procente, ali visok procenat je sigurno. A evo, ja sam možda iskarikirao, ali znam da je velik procenat broja zaposlenih u jednom, za mene je to sramota. I mislim, i siguran sam kao sindikalac, da ću i tebi i tvojim kolegama uvijek biti na raspolaganju da popravimo tu situaciju. Ma ja to razumijem, ali treba da se shvati i ovo. Kad si me pitao za te nezavisne istraživačke, ja mislim i zvanično smo sad mediji sa najnižim platama. I daleko manje uticajni mediji, značajni, pogotovo ne rade ono što smo na početku razgovora pričali o radio televiziji Republike Srpske, imaju veće primanja i imaju i veće plate. I ja, nije mi se jednom desilo da sam dobio ponude i sa nekih privatnih televizija, da prosto promijenim radno okruženje. Sad, zašto nisam, manje je važno, ali hoću da kažem da se tamo ljudi trude da daju daleko bolje uslove i veće plate i veće pogodnosti i negdje u nekom smislu čini se da vode i čak i više računa o svojim zaposlenim. Možda je iz tog razloga stalno neka blokada, jer ti znaš jako dobro, sindikat, kogod spomene, on je automatski neprijatelj je poslodavca. I koliko god da ljudi kažu, čekaj, hoćemo da se udružimo u neku organizaciju pa da radimo zajedno neke stvari, uvijek se dočekuje ono na nož, jel? Jer sindikalno djelovanje je ono maltene kao kriminalno djelovanje za ljude koji su poslodavci, koji su u vrhu i koji su donosioci odluka. Što je po meni potpuno pogrešno. Jer iz tog proizilazi novinar, crtica sindikalac, jest jednako problem. Da. Ako to tako posmatramo, da li je novinar koji se sindikalno bori, da li si ti automatski označen u krugovima tvog poslodavca kao neko ko radi protiv interesa, iako ti si ipak tu da predstavljaš blizu 900 zaposlenih? Pa manje nas ima, dosta manje. Nekad smo bili sad smo negdje na oko 630, to je posljednji zvanični podatak. Dakle, puno. Ali opet nas je poprilično dosta. Mislim da neki ljudi imaju takav stav, ali opet vjerujem da ne nosim negdje tu auru. Mi smo, da podsjetim, imali određene i, da kažemo tako, pritiske koje smo negdje iskomunicirali sa našim članstvom putem naših i oglasnih ploča. Neka interna komunikacija bila, koja se pojavila i negdje nekim eksternim kanalima, odnosno neko je to iskoristio pa poslao određenim portalima koji su to naše obavještenje objavili, pa onda normalno nakarikirali čitavu priču i sve. Dogradili je nezavisno. Ali eto, ja sam u to vrijeme tražio zbog određenih pritisaka koje sam tu utrpio, za koje sam smatrao da nisu u redu, tražio sam da me se kao predsjednika sindikata zaštiti i moram priznati da je tu kuća odmah tako i postupila. Isproveden je određeni postupak disciplinski, kako to ide po pravilniku, i u suštini ne bi sad govorio šta je utvrđeno tim i šta je negdje proizašlo kao neki zaključak, ali ono što je dobro što su negdje priznali da ako nismo saglasni u nekim stavovima, ne mora značiti da smo tu na suprotstavljenim stranama. Imamo pravo na različite stavove, a stvar je opet dijaloga, onog da se vratimo na početak, i kulture dijaloga, koliko ćemo približiti te stavove i koliko ćemo napraviti nešto u čemu smo svi zadovoljni. Ali evo, sa tvoje tačke gledišta, što je opasnije po novinara? Politički pritisak ili rad bez ikakve zaštite? Gdje je granica između profesionalnosti i borbe za dostojanstvo? Pa,
Teško je na to odgovoriti, stvarno. Politički pritisak, i to smo negdje pričali, prosto ljudi osjete danas u svim porama društva i on je nezaobilazan. Ja mislim toliko smo se svi uvukli u političku komunikaciju i dešavanja da ne može da prođe neka svakodnevnica bez tog. Za novinara je to posebno osjetljiva stvar. Ima stvarno teških situacija u toj profesiji i to mi svjedočimo ne samo kod nas, već i u čitavom regionu. Ne znam. I jako je teško opredijeliti se da budete novinara, na kraju ne znam nikog koji je to postao, a da je to prestao biti. To je takva neka vrsta posla. Hoćeš da kažeš da mi evo sad pokretom ovog podcasta postanete novinari, nikad nećete prestati biti novinari, da. Jako je teško to. Međutim, kad pričamo o zaštiti sad, ok, sindikat tu pruža i pravnu zaštitu i neku sigurnost i neku reakciju. Mi smo imali sad reagovanje, među prvima smo reagovali kad je naša člana Nataša Miljanović-Zubac... Kad je zapaljeno auto i... Ne, to i tad smo reagovali. Međutim, za nas je bilo totalno nedopustivo kad je žena uhapšena zbog tekstova koje je objavljivala. To je potpuno nenormalno, znači. Ja sam tu odmah sa kolegama reagovao i naše saopštenje upravo tada bilo preneseno u svim medijima. Da i Nezavisni sindikat radnika RTRS-a osuđuje tu situaciju, smatra da je to potpuno neprimjereno, da je to vanpametno, da se neki novinar zbog bilo čega što je napisao hapsi, stavlja mu se lisice, lišava se slobode ili nešto. Kao sindikalac, tvoje mišljenje, da li sindikat smeta zato što javno govori ili jednostavno ono što smo na samom početku pričali je prepreka u svemu tome i doživljava se jako negativno od strane bilo kog poslodavca? Pa, činjenica jest da to sindikalno udruživanje radnika uvijek izazove određeno negodovanje, pa možemo reći i neki strah ili neko nezadovoljstvo kod poslodavca. Bez obzira da li se radi o javnom preduzeću ili da li je u pitanju privatni sektor. Međutim, mislim da se tu izgubilo, opet u korist onog senzacionalizma, izgubio se neki pravi suštinski smisao. Ja sam, recimo, prilikom studiranja mnogo slušao o toj teoriji novinara kao nekih čuvara, gatekeepera takozvanih. I ta teorija negdje ima i svoju dobru osnovu, ali je malo iskrajnuta u današnje vrijeme. Sindikalci su meni poput novinara. Oni bi trebali biti ti gatekeeperi, neko ko je zadužen da niko ne bude obespravljen, da se ljudi međusobno odnose po ranije dogovorenim statutima, pravilnicima, kodeksu nekog ponašanja, bilo pisanom, nepisanom. Prosto negdje da se zaštiti to dostojanstvo čovjeka, da čovjek bude plaćen za ono što radi na odgovarajući način, da ne bude uskraćen u životu za neke normalne stvari, jer da budemo potpuno otvoreni, vrijeme je jedina valuta koju svako od nas ima. Ako mi dajemo tom poslodavcu to vrijeme i on nam zato daje neke pare i mi s tim parama gledamo da živimo neki život kad nismo jeli na poslu. Mislim, potpuno je krajnje ljudski i normalno da uvijek tražimo da imamo što bolji život i ja mislim da tu poslodavci griješe. Jer oni bi trebali sa sindikatima i sa svakim sindikalcem zapravo da imaju dobru korelaciju, partnerske odnose, jer upravo će sindikat ili bilo koje grupa građana bolje iznijeti svoju problematiku u tom smislu da će znati jasnije i potencirati i artikulisati šta je ono što ne valja i šta je ono što može bolje. Ali evo, ti dolaziš sa Mejdana. Sa Mejdana su uvijek bili momci koji nisu imali pardona u bilo kakvoj frci, bilo čemu. Relativno kratko si na mjestu predsjednika sindikata. Da li si ikad doživio da neko dođe i da ti kaže vrijeme je da sindikat malo se spusti i da malo pripazi šta govori? Uz opasku da si ti ipak momak sa Mejdana. Pa dobro, nisam imao nikad direktno neke stvari, ali da, bilo je nekih situacija u kojima se kao nešto, znaš, ok, ste vi to sindikat, ali malo ste i pretjerali, tipa imate malo i nerealne zahtjeve, malo bi se
Trebali bi ispustiti na zemlju sa tom pričom, sa tim razmišljanjem. Ne mislim ja da je to nešto sad u domenu nekakve prijetnje, ali sigurno jest izražavanje nekog stava nekog tamo drugog. I meni je to uvijek dobro došlo, jer ja to koristim za jedan razgovor koji bi iz tog protekao dalje, da kažem, pa dobro, a šta je problem? A šta mi to tražimo što nismo zaslužili? A šta mi to želimo, a što nama na neki način ne pripada? A zbog čega bi mi bili uskraćeni za neke stvari ako smo potpuno jednaki drugima i ako smo svi građani zemlje u kojoj živimo? Ali ako bi sad to posmatrali iz nekog drugog konteksta, šta ti misliš? Može li javni servis biti jak i stabilan ako su mu radnici u strahu? Pa dobro, ja ne bih rekao da su nešto radnici pretjerano u strahu, više su u nezadovoljstvu. Mislim na sindikalce. Da, pa nismo ni mi ni nešto u strahu. Mi se ne plašimo da će nam se nešto desiti. Dobro, ne deluješ mi baš kao nekom ko se boji nekako. Pa da, pa mislim, nema razloga. Na kraju krajeva, tu jednu stvar sam stalno ponavljao kolegama i uvijek to govorim. Ljudi, ovo nije stvar da vam je zbog nekog vašeg djelovanja... Šta je najgore zapravo što se može desiti? Ajde tako postavimo priču. Šta je najgore što se može desiti? Sigurno nećemo krivično odgovarati zato što ukazujemo da nešto ne valja. U krajnjem slučaju, da uzmemo sad sve moguće scenarije iz filmova i kakve priče, čisto sumnjam... Nećeš proći kao Jimmy Hoffa, nećeš... Tako je, nećeš proći kao Jimmy Hoffa, to je sigurno. A drugo, pa ako bi sad zbog nečega ili na ovaj ili na onaj način i ostao bez posla, mada je to nemoguće zbog sindikalnog djelovanja, jer postoje zakonske procedure, norme koje štite radnike u tom kontekstu, pa i to nije toliko strašna stvar. Nego smo mi negdje narod koji se tako lako uhvati za neku svoju, da ne kažem, funkciju, ali poziciju, i onda ako nešto nije tako, onda se to doživljava kao na najgori mogući način, na nešto što je katastrofa, na nešto što je kraj života. Uopšte ne mora biti tako. Da prijeđemo na jednu novu temu, siguran sam da će to biti jako zanimljivo našim gledalcima. Ruski sindikat, kada sindikat postane geopolitika. Inače, za naše gledalce da im kažemo, nedavno si boravio u Moskvi, u Rusiji, gdje si potpisao sporazum o saradnji sa ruskim sindikatom. Ono što mene interesuje, šta si ti tamo čuo, vidio, naučio, kako ti izgleda Rusija? Stvarno sam se vratio pod ozbiljnim utiskom. Mada sam posjetio određeni broj zemalja i na zapadu i prosto negdje imao i profesionalne odnose i s drugim kolegama, novinarima i neke razmjena iskustava i sve. Međutim, iz Rusije sam se vratio pod velikim utiskom zato što Savez novinara Rusije je jedna ozbiljna organizacija koja je negdje meni pokazala kako se može funkcionisati u tom organizacionom smislu, a da sve to poprilično onako izgleda besprekorno. Naravno sam ja iskoristio priliku i prilikom potpisivanja sporazuma da pitam gomilu nekih stvari koji su negdje univerzalne. Pa evo, mogu da izdvojim ovo kad sam ih pitao o toj stalnoj dilemi i u mnogo zemalja novinari kroz neko političko djelovanje, odnosno traženje zakonskih rješenja, često su dovedeni u situaciju da misle da će im status službenog lica omogućiti da rade bez problema, da niko ne smije na njih da vrši pritisak, da u slučaju da se tako nešto i desi, da taj eventualni počinioc nekog tog krivičnog djela neće biti kažnjen, da tako kažem, na način kao da je to uradio bilo kojem građaninu, već službenom licu. I kad sam razgovarao sa Vladimirom Solovjevim, koji je moj kolega i predsjednik Saveza novinara Rusije, on se onako šeretski nasmijao i rekao, ne smijem se tebi, nego se smijem sad sebi. Zato što smo mi 10 godina pokušavali u Ruskoj dumi da proguramo tu priču. I vidjeli smo da nemamo razumijevanja i da to ne žele ni policijske, ni vojne strukture, da je taj status službenog lica njima ipak nešto po čemu se i oni identifikuju, to sad dati nekim novinarima. I nikako to nismo uspjeli uraditi. I kažem ja, dobro, pa šta ste uradili? Pa kaže, mi smo predložili potpuno novi zakon i to je, ako se dobro sjećam, 141. tačka krivičnog zakona Ruske federacije u kojima stoji verbalni ili fizički napad na novinara prilikom izvršenja njegovog zadatka ili mimo toga
se kažnjava i smatra krivičnim djelom, a za takvo djelo je propisana zatvorska kazna u trajanju od 5 do 10 godina. I kažem ja, dobro, šta nakon toga? Pa kaže, imali smo sad 2 suđenja gdje su ti počinioci osuđeni, jedan na 5, jedan na 7 godina zatvora. Mislim da će to biti dobar pokazatelj i da će novinari moći slobodno da rade svoj posao. Sad, da se vratim negdje na početak priče, pa imamo ljude koji rade performanse ispred RTS-a, ne znam, bilo je priče, ući će s plinskom bocom, neće, hoće. Ja iskreno nisam bio tu, nisam čuo to, nemam nekog ko mi to može potvrditi, pa ne znam. Ali evo, recimo, te takve ideje, te takve akcije sigurno ne bi dobro prošle. Pa vjerujem da bi se to u Rusiji smatralo terorističkim napadom. Pa 100%. Oni su, recimo, ovog ljeta i na jednom od moskovskih trgova u čast svim novinarima koji su izgubili živote i snimateljima i ljudima koji su na terenu, koji su izgubili živote prateći ili radići određene zadatke, bilo da su u pitanju bili neki napadi pojedinaca ili gubljenje života izvještavajući sa ratom zahvaćenih prostora. Napravili su 3 bronzane statue koje prikazuju upravo i novinara i fotografa i snimatelja, eto, da daju koliko toliko neko priznanje, neki omaž i da pokažu neku poštovanje prema novinarskoj profesiji. Evo, dakle, bez obzira što se Rusija negdje karakteriše kao autokratija u vladavini Vladimira Vladimirovića Putina, možemo reći da novinari ipak imaju mnogo bolju zaštitu nego... Pa evo, sama ova činjenica da to definiše krivični zakon, svaki pokušaj napada na novinare, mislim da govori sam za sebe mnogo više nego što bilo šta drugo u ovom trenutku može. Ja hoću da ti kažem i ovo, da je taj Savez novinara Rusije najbrojniji novinarski savez na svijetu. 70.000 članova imaju. Imaju 79 podružnica. Prave svake godine skupštinu u Sočiju gdje svi ti predsjednici dođu pa se onda postavljaju određeni ciljevi, planovi, ali se osvrće na ono što je do sad urađeno. To je veliki broj ljudi i ono što je mene oduševilo što ni u jednom momentu niko nas nije posmatrao kao neke tamo. Mi smo tamo potpuno došli ravnopravni sa svima. Naša delegacija jeste bila mala, ali tačno su nas doživjeli kao da zaista s njima i radimo i živimo i funkcionišemo. I kad sam upitan pa koliko vaš sindikat broji članova, sam rekao 380, da su oni našali, rekli 380.000, pa vi ste veći od nas. Ja rekao ne, samo 380, ali vjerujem da zbog tog ništa manje nije značajna ta saradnja koju smo uspostavili, jer važne su to stvari. Mi smo se dogovorili da razmjenjujemo kadrove, da radimo u nekom edukativnom smislu, da imamo priliku da naše dokumentarne filmove šaljemo na festivale širom Rusije. Taj njihov susret u Sočiju ima i odgovarajući festival filma koji je i nekog karaktera takmičarskog gdje postoje i nagrade. Dogovorili smo se da imamo međusobno razumijevanje, solidarnost neku. Nije mala stvar kad iza vas stane takva organizacija pa kaže, čekajte, ne možete to tako da radite, ali nama je drago što i oni nas doživljavaju gotovo na isti način. I ono što mi je najznačajnije u toj čitavoj priči je što smo negdje shvatili da moramo zajedno djelovati i da su neki problemi te profesije univerzalni za bilo gdje da se nalazite u svijetu. Svakako, da li možda taj sporazum koji si potpisao sa Ruskim sindikatom, možemo li očekivati da predstavnici Ruskog sindikata uskoro posjete Banja Luku, pa da, mi imamo plan. Budu vaši gosti ovdje? Mi imamo plan da organizujemo jednu konferenciju na kojoj ćemo okupiti novinare, pa i kroz te sindikalne udruženja ili organizacije u Banja Luku, da ih ugostimo. To bi bila prva takva konferencija u Republici Srpskoj dosad. Naravno, mi imamo dobre odnose i sa sindikatima Radio televizije Srbije, Radio televizije Vojvodine. Negdje uspostavljamo neku saradnju i sa sindikatima Radio televizije Crne Gore, pa i sa sindikatom Hrvatske radio televizije. Poznajemo se sa pojedincima iz sindikata javnog servisa Federacije BHRT-a. I svi mi negdje imamo ista razmišljanja i negdje mi se čini da svi imamo iste probleme. Ima tu i problema koji su u vezi sa samom našom profesijom. Mi vidimo sad vještačka inteligencija kako napreduje iz dana u dan.
tekstovi su sad postali nešto što se dešava za 15 sekundi. Da li sad novinar više gubi tu ljepotu pisane riječi ili elokventnost u određenom izražavanju na uštrb toga što može zadati parametre i dobiti gotov posao za nekoliko minuta? Da se vratimo malo na ovu vašu posjetu Rusiji, imajući u vidu da, evo, u čitavom našem okruženju se Rusija doživljava negdje kao neki neprijatelj. Postavlja se pitanje da li je sindikalna saradnja dozvoljena samo sa posebnim, odnosno sa podobnima. Da li ti je to možda negdje donijelo neku neprijatnost u tvom djelovanju? Ili ti je donijelo plus? Pa ne bi ja to tako gledao. Ja mislim da je za nas vrlo važno da mi postanemo vidljivi i regionalni, pa da usuđujem se reći na svjetskom nivou. To je bio jedan od problema sindikalne organizacije na RTRS-u, što su negdje previše bili zatvoreni u saradnji sa drugima i negdje smatrali da ti problemi s kojima smo se suočavali su samo naši problemi i samo mi treba o njima da razmišljamo i samo mi da nalazimo najbolje rješenje. Ono nešto poput znam ja najbolje, ne treba meni niko, a to je daleko od istine. Mi gledamo unazad godinu i po dana, evo od kako je ovaj saziv izabran, da pravimo saradnju i na međunarodnom nivou, da razmijenimo iskustvo, da prosto nađemo rješenje za određene situacije, jer smo naučili da su i drugi sindikati upravo u istim okolnostima uspjeli da iznađu mnogo rješenja, mnogo dobrih stvari. Mislim da niko ne treba imati problem da mi sarađujemo s bilo kim. Jesi nekad možda razmišljao gdje je ta crvena linija nakon koje više ne bi bilo pregovora sa poslodavcem? Pa mi to znamo sad sigurno da je crvena linija nešto što direktno će ugroziti živote ljudi koji rade tu. Znači neki neprimjereni otkaz, neko neisplaćivanje plate, neko guranje ljudi da rade u nekim uslovima koji su opasni za život. Mi imamo i takva radna mjesta na Radio-televiziji Republike Srpske i uvijek volim to da istaknem. Imamo službe koje rade na predajnicama, na relejima, na repetitorima, gdje su izloženi određenom negativnom zračenju i to je zaista onda nešto gdje kažeš moj posao je moj život i ja svoj život ugrađujem u svoj posao. Ljudi to ne znaju i žao mi je što neki koji, eto i kažu režimska ste televizija, ne vide sve aspekte i ne shvataju da s tim ne vrijeđaju ili ne pokušavaju negdje izbiti iz kolosijeka samo neke pojedince, nego svi mi to osjetimo. Svi mi to osjetimo, a neki ljudi stvarno ne bi smjeli osjetiti ništa loše jer su dali za ovu republiku i kroz svoj posao i kroz ono što rade svaki dan daleko više nego što će bilo ko drugi. Nedavno sam u gostima imao predsjednika strukovnog sindikata doktora medicine koji mi je rekao da su doktori uvijek bili oni odlikaši u školi, da oni baš nisu spremni za te neke žestoke sindikalne borbe, štrajkove i sve to. Da li ti misliš da su radnici Radio-televizije Republike Srpske spremni na neku borbu, eventualni štrajk ukoliko bi došlo do, ajde ne kažemo samo ugrožavanja njihove, već do narušavanja njihovog dostojanstva? 100% su spremni. 100% su spremni i dobro je da su spremni. I treba uvijek da budu spremni. Ja mislim svako čija prava su ugrožena treba biti spreman da reaguje u tom datom trenutku. Međutim, ono što je dobro u našoj organizaciji što mi stalno analiziramo i promišljamo kako možemo riješiti problem, jer negdje sam i to čuo, najlakše je sad dići štrajk. Nije najlakše, ali je najnezahvalnije u smislu da postićeš možda nešto, ali ako nemaš jasno definisanu strategiju šta je na koji način želiš da uradiš, onda ok. Ali dok god ti imaš sagovornika s druge strane, pa makar se ne slagali u stavovima, ali imate i dalje potrebu da o tom pričate, da kroz neki dijalog se nađe neko rješenje, mislim da onda štrajk treba ostaviti kao neku opciju sa strane. Evo dakle, bližimo se polako kraju našeg podcasta, ostalo su još dvije teme koje zaista želim da mi odgovoriš, pa ćemo malo sa odgovorom ubrzati. Prva tema, Udruženja građana Super Brke. Da, to je sjajna priča. Sekretar si udruženja, vjerujem da naša publika ne zna
s čim se zapravo bave Super Brke, pa da evo, u najkraćim crtama negdje. Pa evo, kratko da kažem, to je onako bila fora nas par drugara prije nekih 13, evo sad i više od 13 godina, da zapratili smo taj svjetski pokret Movember, gdje su ljudi ostavljanjem brkova skretali pažnju na sebe u toku mjeseca novembra, ili ako nose tokom godine bradu, pa su onda sve brijali. Koji obilježava šta? Obilježava tu borbu za muško zdravlje. I to je počela jedna ideja zato što veliki broj slučajeva tumora testisa kod mladih ljudi nije tretiran na vrijeme i doveo do određenog procenta smrtnosti. A ako se uoči na vrijeme, procenti za izliječenje su viši od 90%. Mi smo zato htjeli da tu negdje damo svoj doprinos. Uvijek nađemo nekog za koga skupljamo novce, kome direktno dajemo neku lovu, ali počeli smo kao neformalna grupa građana. Evo, danas smo jedno ozbiljno udruženje koje se bavi muškim zdravljem, borbom protiv malignih bolesti. Član smo krovnog udruženja onkoloških pacijenata, odnosno udruženja koji se bore protiv tumora, protiv kancera. Sad ćemo u februaru obilježavati Svjetski dan raka. Biće jedna zanimljiva konferencija na kojoj ćemo apostrofirati neke probleme i opet učestvovati nekim izmjenama u društvu. Sve u svemu, Super Brke, pretpostavljam da nisu neka institucionalna priča. Pa ne. Da su našim gledalcima interesantno. Kako su uopšte nastali Super Brke? Pa ja sam ovo ljeto stvarno, u stvari ovog novembra sam imao jedno totalno ružno iskustvo gledajući, ne znam, dekana medicinskog fakulteta koji je ladno izašao pa dao izjavu. Evo, mi smo pokrenuli priču o muškom zdravlju na fakultetu. Nisu. Mi smo, naše udruženje studenta Samsik je pokrenulo tu priču. Nije, iako Samsik s nama radi maltene od prvog dana. Imali smo i gospođu Arsić, čini mi se, koja je tu, predstavlja neke samostalne preduzetnike, frizere, kaže, ne, mi frizeri smo to pokrenuli. Niste. Ko je pokrenuo i kako? Niste, sad ću da ti kažem. Niste, ali ste učestvovali s nama i negdje od prvog dana ste podržali tu ideju. Priča Movembera u Banja Luci, pa mogu reći slobodno i u Republici Srpskoj, pa mogu reći slobodno i u BiH, je pokrenuta u banjalučkom, sad već kultnom kafiću Pauza, gdje se skupljalo nas 10-ak drugara, koji smo tako došli na ideju, gledajući šta rade svjetski pokret Movember u Australiji, ostavljaju brkove i slično. Nama je to bilo zanimljiva fora da mi napravimo jedno takvo veče u tu kafiću i da to bude neka razbibriga gdje ćemo svi zajedno učestvovati u nekoj zezanci. I stvarno smo to tako i uradili. Ne, rekli smo taj dan, posljednji dan novembra ovdje ne može niko ući ako nema brkove. Svi smo nosili neke brade, to je bilo tad u trendu. I svi smo se pojavili to večer tu sa brkovima, mislim, i to je prvih par godina izazivalo ono salve i salve smijeha. Jer kao nisi tog čovjeka navikao da ga vidiš tako, nekom to stoji, nekom ne stoji, neko imao neke ideje, neki su se pojavljivali sa lažnim brkovima, mislim, svašta je tu bilo. Ali od prvog dana smo shvatili da ta naša zezancija ima veliki potencijal da se pretvori u nešto što je korisno za društvo. I onda smo došli preko raznih konekcija, preko, ne znam, čini mi se da su nam tad prvi na ruci bili udruženje za rijetke bolesti, pa smo preko njih došli do nekih konekcija, do ljekara. Tu su se uključili onda i momci iz Samsika. Tu je naš doktor Obren Tomić, koji je sad potpredsjednik Super Brka, koji zapravo sa pozicije udruženja studenta medicinskog fakulteta ušao u ovu čitavu priču. I ušli su i ti frizeri, oni su prvi nam dali mogućnost da mi neke tegle postavimo po njihovim lokalima gdje ćemo moći da skupljamo neku lovu, a ideja nam je bila da skupimo neke novce i da damo nekom od pacijenata koji boluje od raka testisa, a koji je inače u nešto težoj socijalnoj situaciji. I to je bila fantazija. To tad sad kad nađeš nekog mladog momka koji je još i obolio, a još i u teškoj socijalnoj priči i sad ti njemu daš neka sredstva, neke financije, a on još uz to dobro prođe sa liječenjem i obavi ga uspješno i onda to je prilika za neki novi početak.
Nisu to nikad bili neki silni novci, ali opet nekome ko zna cijeniti tuđi trud sasvim dovoljno da okrene zaista novi list u životu. A takva jedna prilika suočavanja s jednim takvim oboljenjem i ako ga uspješno prebrodite, stvarno traži da se okrene jedan novi list u životu i to je bila dobra podrška. Dozvolit ćeš mi samo da ti kažem, skupljali smo lovu preko tegli, onda smo došli na ideju da Filip Jakovljević, koji je zapravo, nažalost, nije više sa nama, evo već nekoliko godina, nazvali smo našu nagradu za najboljeg super brku upravo po njemu, po našem Filiju, da nekako mu odamo priznanje i čast za tu ideju. On je dizajner bio i radio je maskice za telefone. I onda je te maskice prodavao za tako neki vid prikupljanja. Tako je. Pa smo radili majice, pa smo došli na ideju da napravimo jedan fond, takozvani Brkin fond. Tu sam ja malo kumovao o tom nazivu, ali sa jednom idejom da imamo čitave godine neke akcije gdje bismo skupljali sredstva. Međutim, ono što je dobro bilo da smo se odmah tu uspjeli nekako podijeliti u jednu ekipu koja je radila edukacije. To su nam sad svi naši članovi koji potiču iz Samsika, koji su radili nevjerovatne stvari, koji su hodali u bijelim mantilima po našim tržnim centrima i startovali likove u smislu kad ste zadnji put pregledali vaše testise. To je onako bilo poprilično šokantno. Ali smo vidjeli da ljudi reaguju. Ono što je značajnije, danas mi više se obraćamo ženama nego muškarcima i otkako je tako, povećao se broj nekih pregleda koje pratimo u saradnji sa Domom zdravlja, s nekim privatnim klinikama, jer dok smo se obraćali muškarcima, muškarci samo odmahnu rukom kao pusti ti, ja sam dobar, ja sam zdrav. Međutim, kad ženama kažemo, kad je ovaj vaš zadnji put išao na pregled, tu se već onda priča malo mijenja. I imali smo taj edukativni dio i imamo sad jedan kreativni gdje se trudimo da napravimo uvijek neku provokativnu kampanju. Prije nekoliko godina, odnosno za 10 godina novembra smo imali jednu kampanju sa srednjim prstom. Ne znam da li se sjećaš tog, ali to nešto ovako izgledalo. Ali zapravo smisao bio jedan testis nedostaje. I izazvali smo dosta pažnje i to je onako bilo blesavo. I imamo sad jedan dio koji zaista želi da radi neke promjene u društvu, da utiče na neke inicijative i slično. Super brke su super priča, stvar. Dakle, super brke podižu svijest o važnosti muškog zdravlja. Humanitarna su organizacija koji pomažu ljudima u socijalnoj potrebi koji boluju od karcinoma. I evo, iskoristit ću ovu priliku da kažem Sindikat uprave Republike Srpske i ja lično, kao neko ko je bolovao od karcinoma, sasvim sigurno ću podržati sve buduće aktivnosti Superbrke. Šta ti kažem, hvala ti na to. To nam puno znači. I evo, za kraj pitanje koje pitam svakog našeg gosta. Ako gledamo 20 godina unaprijed, ako ovako nastavimo, kakvi mediji će postojati za 20 godina i ko će braniti javni interes ako novinari nemaju zaštitu? Pa to će biti jako teško shvatiti u ovim današnjim trenucima. Međutim, ja vjerujem da će uvijek postojati određeni mehanizmi koji bi trebali omogućiti profesionalno djelovanje i zaštitu onih koji se profesionalno ponašaju. Ne znam kako će to izgledati za 20 godina, ali evo, da se nadamo najbolje, pa da vidimo gdje će nas to odvesti. I da se učlanimo u sindikat. Hvala ti. Hvala Bogu. Bio ovo Danijel Dakić, molim vas zapratite kanal Bez rukavica ukoliko želite još ovakvih priča. Pišite nam u komentarima koga želite da narednog ugostimo. Ukoliko vam se svidio ovaj video, podijelite, lajkujte i pozovite svoje prijatelje. Vidimo se.